gikundi kimwe na rietwa the IMENTI Development Forum nikiezanite mung'anajo chiringi milioni 1 kiri skulu ya sekondari ya NGIINE KENDA kwambiriria resources center kia mabagi gikundi giki baugite niba maketwa bunene ni mantu mwanya mwanya njira bakona rutere ruru IMENTI tere otumiri bunene bwanda wa Kiambu gitabaugite kuri na kinya Bata ya guchwantaira cha gukiria kithomo rutere ruru KENDA gukiria mugongo muthuri muri oki nwewe na report ije. Kikundi kia IMENTI Development Forum nandi kira kijite amwe ni kenda gutigira rutere IMENTI rukutha rwikura kimandu giki kithomo kuthiria mandu jegi mbogita kinya gutigira tongire barabe thirikari na bakutha baikarua na mdo na arua ibakinyite nene no IMENTI cukuru ya sekondari ya NGIINE babagunite na milioni 1 ya gutetheria ithomo ntereiji na arua bukurikana itwari na asimila function yenye na South IMENTI twachoka tweta no Central IMENTI naro twi North IMENTI na tuma tugeta buri na narwende kugwirwo mono gutirimana na ritwa baba ingi mono ba cukuru yeta wa NGIINE Secondary School na aciari bao na alimu na bena a lot of enthusiasm gutuona acha no ntiba kuona itu bareterete manto ya mega as usual ngurubu egatiga ke wakia 1 million shillings ya narua in fact more ontingwa kinya mbeca no ikwendelea kuija na chionde baba siembe cia gutethia ana baba kenda bomba gutwika our future leaders kana bomba kujukia unene nundu twatwitite kurita bojairi twataka kithomo gitu IMENTI gukurikana bara nundu ngwete kibuje manto amiru igita riri ne IMENTI twatongerete kithomo lakini naruo keja kithomo ke IMENTI ikeurire antu betu batathomaga cukuru bathitha cukuru beta bakinya standard 8 batigirau niki na thineri so kiama kigi kwenda gutega tumenye nimbi thina chiche kithomo irio atukwenda kuwa turi antu bakanisa ginya twatumiria Bible ana antu batikuthoma atugutegita so we want to call upon itukwenda guta antu betu na aciari betu na antu betu bonthe itunge kithomo mkono nuntu jenande ongutagande nankona change rere ntukwena ruaja mbechire chigitwa antu aja na nda tukuria thirikari jirio na bunge betu tegwetaga ke kujura mbunge bakiaria mantu ja kuinga gacagua na mantu jange ja bakuthithia mantu ijana baba uririte ni taene na aja batina bia kuria nuntu tibia kuria thirikari ya jagana thina ni mantu jana bagite into bia kuthomera ja computer na laboratory tena chemical tena interview bingi na turenda policy kuma kire National Assembly kuma kire Senate kuma kire County Assembly tenda to impeachment yake tukiaria naja impeachment otwe nyantu kwemo ikia musanda cyo kugana bae wirio school ngurukina imba kiwana riba korotera mono mandu jege kuya kwambogita ntereiji bakiwo ntububu kinyebo kwenda borona bu choko tegera ki mantu ja urevi kana utumiri bo miandarati IMENTI nio itite ithuka every day na ruo gataga giki atho giki ukero talenta kache miaka 18 na gukinya miaka 25 ka 30 bare bare ajo tibo te kabanture te nandaka irio lakini chionde ijetere mingarine kou otegera mantu ja jonde ikio tumitwenjire amwe na tuugatiri no mwanka tuchitanirie tuike siasa kando kuwa kwina ina mono cia nchobi na drugs ingi antu bare irana betu bakunywa so twatega turia no gatutethia ana betu batikanye nchobi na batikanye drugs iji tongwa tutetera thirikari jo tutethia no tuithie nguyu twitwingwa. One of the agendas ikwemba kwethera their community development ko champion for education na kumba kwethera ni utegera nyamantu a drugs na substance abuse ke antu babethe na inkweregera mwanka narua twetete ou ke kwamba kwetha mbere gicoka na iria aria IMENTI nkuru etura de kuthukia na betu police officers chief na kadhalika mtu wonde unenkeri watho bakumba kumenyera itukoromba tukio tukugana betu by protected come 2025 twithirwa turi ana be fresh baraba katana mbere na mathomo jao onte bonke nkuruki ni gutigera rutero ruru rukuona atongeria baba ingi be thirikari ne tutikwenda IMENTI icoka nyuma turenda IMENTI icoka aria yari kagita ka kabere ntumbi chiwe ntwangaine na kinyaba mwiraria kagita karia thai for example utwe gute leadership twina IMENTI proper tutiomba kuga tugethwa twina thina turi antu ba IMENTI uria nwe tumba kinya gutuma Nairobi kana gi president tutije muntu wetagwa atia
Koi tukuona tugetu tuli antu ba imenti to lose completely focus. Ekyo gitumite wetu twithwa tuli narua tugito kwenda ku lift nduke mbithi for the future survival ya antu ba imenti kenda twithwa twina future. Okay, joteka ke leadership. I have said this maitaja maingi. Irio ria mbere imenti ete na minister. Kuma thirikari mbere tukuge uchiathi 1963 twambiririe na ba NGIINE tweja ba kabere ntombijiwe thirikari ne moi tweja ba kobia thirikari ne Uhuru Kenyatta na bangi baba ingi, lakini thirikari neje narua niyo tutina minister. Thirikari neje narua jo chairman yauga inende antu betu bakuingwa ngugine na inya zaidi no tuko ochokwa kwejange tukaria itutega tukona rimwe imenti atongeria betu bara baingi masiu betu baitigugine na tutukwerwa kira gutuma baitwa no tutuwana ya mutongeria betu moitwa na bwirito chokungi kire space yu na mantu itugucha iyo twaga sukuma na tugeta na mbere kuja sukuma kenda tumenya kira gutuma antu betu baitwa ngugine antu ngurukie 15 within a very short time nikitumba gwito ngugine urwethirwo ore kiama kama nkura urethirwo ore kiama ka milioni nju tonya KIDF to change antu betu kenda twithira twina membership nene milioni eturetete narua kethira twina mamemba nkurukie 1,000 kana 2,000 twinde twithira thaici turetete milioni nkurukie 10 ikenda tukiria nture Muthuri Muriuki Bweru Weekend mutirijo Kangangi.